Okey goi kelang li karbiang longan lam. Ni haki nang dotun po. Ni nang cirap dun po pukaning jamunit. Karbiang long hempre kar yar ding pig lo labang so hempre lam po nang cirap dun po po manipat. Utul cipoda nang ima. Nang li lam ni pa meno drong so pa jong thure no na por ke karbiang long ratu. La son nang li son sora mani ki ojo ni si karbiang long ke non anta pudi hijak lo. Athini non EPHLC panili jai Kathar pija polo panili isi punang ko kadimba pilo jai Kathar ke isi ke jakas talks dulu talks sabang ke agreement ame pinmo pe tung dithan lo ASD song be tumta MOS wan lo sitami jai Kathar talks sabang ke tung jiro Guti itum la son si theklong wa result bang jiro lo lake anu bakre kan koidam dira jai Kathar failure tum lasi a hok pen Laichan Engleng po abang po Karbia society fan contribution awin pin ma lapen methangali fan si party chelar hoi ma pandang li ason son amune duo joni si itu makar long bang na putin hajak ma lapen okhil goi tuma lama bang ke lage okhil goi fan ni dushmon da gali okhil goi fan hempre kalam ninje det posi counter gali sta hempre kalam ninje det pot nangli lada ke support ke chuen fan nangli natok nang claim ri basi non je ai Kathar hempre ke hang ni char bang ke rat tum ningoi lagta ni ne sanili ke cara bang non nili ke theklong bang ke kopisi theklong ma pulo tangte nili ke alangli ke central level long ta hempre ke hang theklong le state level long ta hempre ke hang dam pu theklong le lapen DC level long anda nili theklong alangli ke nani speech ki pialo nani meeting long national long se hempre hang plus itum long lanchot kali pu joini si soluk soda khele pen bomb pen monita pan kachi ther kachi hapen government pan la su kachi dana men pen habit dam rup habit along pinangan ke do join ni ki dam penta monita tumalong la su penta kachi song dosi siang ding MOS anu kita nata hempre kanina Kardom Nelimen Chandrasing Rongpi afangsi Northeast Karbi life ke langra dona fan kardom nang pajerek lo kardom ilitum chinik lo non malom karbiang long long hur ke chodut lake APHLC atum BJP rapcharia songlong kache pa ogdun lapen kaprega songlong kache pa ogdun po alam pen penang an social media long ta hur chodu rason selitum ke thepon long dolo lam chota kalisi non het jong APHLC atum alang litum Engleng thoksi mahang ke thegarani ka talonarani dak okhil gogoi alang li ke sip sagora long MLA klo alang li dak ke bang pen Article 244A alang like nang chidondun po alam the ke chepaklang depen penang an APHLC pen BJP ang bong lam ke chepangjar dulo laso puthak neli penang an abang photom pen lam the sitame penang an penang li tom phanam paklang pipon no tapini nang li tuma phan nang ke ban pe berta lake non het jong social media long ke viral dep social media long inut abang phu nang klang rok ko mat abang phulone konat adim lo ne kopi abang phulone kopi sike claim lo ne baduta chini ne te bon sitame men social media long alang li nang klang si inut abang phua phan alang li penang an alam karbok penang an alam akoy karbok dokok halabang sobang phanut kaprek kalilo Bharatiya Janata Party East Karbiang long spokesperson lo alang li SPCF long sitame amei phulo lapen alang li aparim karbilo charlie song long ta song japolo Laichan Engleng ake hai alang li pensinili labangso alam the kopi posila ana koi dokok ma lapen labangso akoi puthak alang li hin pen kopi si lam klar pijima rata phan labangso puthak klar dak alam kachini je phan alang li phan alang li longan li non nang kahumri bang eklo afrang sinang li phan ani karbilai pen kardom nang pajerek lo inuta bang pu social media long nang li ta thekik long ta haipo abang putin ta nolom ke mobile dokok pasi abang putin ta theklong lo abang phan badu ta men ta chini ne arong ta nonamat chini ne te bon sitami akoy pen akoy nang li phanang kar bok dokok keching si akoy bang ke nang li phanang pulo okhil gogoi ke article 244A nang chedon dun pusiki pu karbiang long phan pine pahing no dak nang pa jutlut nang pu phan le kipu kali article 244A nakar benglong arara tumarji ding klui pena kemang akar i long sinang ka chedon dun abang phwa phan nang li kopi posi hotur ka chibima po lapuson ason akoy dokok nasinili eson pen eson alang li akoy buthak sinang li phanili
nangar juponik po lasi keching sia bangke article 244A implementation nang keche don do na bang phwa phanle nang li kopia posi hotur kachipidun posi nang li phan karju pondo lasi labang sobathak nang li hen pen kopi si pupo aprangsi any life kilang according jira tuma family do ana phan nili kardong pajirlo tapen nangli tong sikot pen nili fan social media long kelong pen nangli nang contact pen dak nili long an kiwang pot nangli fan stami kurwang thu pajirlo lasi isie bangke alangli kaningje analam adhe ke accept nai lapen alangli lapuson alam ke paklang thega pot nili alangli phanta akiru pilo athe pipot ma claim bo mahut munidatum kecheng alam pen chindun edet tahai tapen nili phan punon alangli phan punon to an alam chini edet tai kachini aphan si alangli karju po lage rat along isi lam klar ke pilong bangke lage alangli si aporna pithulo po si alangli phanile akiru pilo lasi kecheng si alam nili okhilu goya phan ladak kaningje bang lang pamika nangar ju pamika te meseni pusini chuning rikangtung athe rat atum autonomous state alam pen pinang ana rat atum ESDC hudnon kaskom pen ESDC kachi chok kachi theng pen chenglok kachi boykot pen chenglok ba laso a movement ki wang pen itum 30 department an ki palong joy ke gali halatum phan anda itum onar lo accept nang po lapen lason thotak thaksi sita ko sonsi pachunjima pula so towar kirido lapen isi bangke non aphi jitu dak okhil gogoi karbing long long banglo la IPHLC tum foundation de long lam kaning je labangke ilitum lang pamesia kimi pu bang sini lige kipu athe pipot ma ilitum chini lo dialogue pen meeting a speech ki pi pen government atuma long a demand kile like difference lang panang public long lam kaning je ke nang li mithang phan follower phan nang li mithang phan kachi pa me phan lage dukok thai sitame exactly ki pachunji atowara long okhil gogoi abang kwan lo ke matha hula phan arsik jit pen langle det po itum laso langle pulo tangte future phan isia ka siksak do ipotma pulote kidamtang okhil gogoi ke krikhok mukti songram sumiti alangli dubom huta dak protest cheng pulote alangli phan asama level long alangli phan laso protest phan ka alangli phan ke khamkhe hutke government tum ke khamkhe hutke nili tumanta lock up long nang bilo alangli long chirabon de pukali hala sulong a sentiment do akko la dak langdam nei nangli karbiang long ta aprang ke krikhok mukti hongram homiti akumiti da do la solam ahok chini sime sitan pini people lo krikhok hongram committee long ada akumiti ta vedet ba non alangli political party seng lo raijol dor long stame karbiang long long people lo vedet pulote alangli activities bangke isi pen ilitum ke chini pakka ban itung ke fodun vek ka chini pakka do lasi non sita okhil gogoi ladak hemprek alam kaningje ajur ke pangtang ateng pulote lake itum phan next ke mane hemprek ke hang aphan bangke alangli se leadership la bangke ni hala kaningje utado alangli laso support pugipu alangli lason kaningje ahok ah ke support pulote ilitum ahin pen ke welcome lo la pen mesen lo pusi kipu la number 1 bangke la bang clear chini sime sitame alangli ke rat along ningje chotpo assembly along ke pinianta aftu alangli MLA dopen pinianta me assembly long kaningje dun pu bangke rat atum long thek long lela hula bangke clear ilitum chini sime lapen la somuni da phan bangke non chini ateng pulo tangte okhil gogoi pha arule itum support dun sitame arule ing hondun pusitame okhil gogoi itum phan hemprek nang wan piun nang wan pi thek the la so lam itum clear ining arlo pen chibi sime lapen an parta okhil gogoi activities ke pinisitame itum langdam nei orchid park alam le itum langdam saidi karbiang long arlu sila nang kimpu alam si kadugo itum pu laso orchid park long alam le langdam same lasi hutur le gachibidun pakali sta okhil gogoi original jitu ko ansi karbia khai pan autonomous state pan ki palong unjima hala bangge itum chini pakasi me pu ate pipot ma pini ili tu malong langdam elo pulu tangte hemprek ki hang atum bangke rathur pakache song procession ki dam memorandum ki pi bon ki kol dharna ki do lapen chenglok pinang ani dopen bangke itum MOU a level an wanglo MOU stock pen 30 department wanlo hemprek kalila plus itum long lanjot kali pua joini si soluk sodak hele pen bom pen monit aphan kachi ther kachi ha pen government aphan laso kachi danamen pen habit dam rup habit alom pinang an ke do joini EV phik ke dam pen ta
monit tumalong laso penta kachi song dosi isi ang ding pini MOS ano sita lata hempre kalilang lasi non ultimately kopi atowar pensi itum hempre ke palongi ma hula bang ni phanta nang than non nang lituna chini nang po lasi itum duita towar pen itum claim tanglo non isi atowar bang dahen lo mane Dr. Tuliram Ronghang ka approach ka appeal la pe alang ka bori nilimithang ta alang lipan ka support ke la dahen lo je itum towar itha bate autonomous state amen pen bangke itum laso isu pareng vermat politiksi pinap ke EPHLC seng ipo pinap dike ko pine ASDC seng ipo ba pinap dik isi ke kapre a party seng ibompen laso amendment politiksi pathu ibomima matangte ilitum autonomous state ki pachunji phan ahok ahak pachun pen rat akemang rat aningki hang rat atum laso inspiration laso puthak itum ke pa fulfill ji pulote ko pisi clemency pachun lote laso puthak success ma huneli ki matha bangke hula ke politics se pathu ichot nang nelo lasineli pini taka appeal kang tungke hemprek a farman bangke vote ki hang ita itum tonang po ধর্ম non party non alam ta itum ing tonang po laso ing tonsi ilitum ki claim nahi bangke pilo ing tonsi non bangke itum ning isipet unitedly ilitum lada claim pensi unitedly claim pensi itum bangke non hemprek aphan chingwai pamika nang po lata arsik jit pen chingwai nang po laso dim aphan bangsi nilige ka approach athe non ke towar kiriba koloso towar pen sinon ke chunun po lasi non bangke government pen state government Karbinglong Autonomous Council atumke already resolution dolo laso resolution pe state government phan ki pakroy laso resolution pen itum central government phan ki pakroy lanon chidon thorahut itum kachoningri pu chok chida thai mithang a right alan pen ka convince pen alang litum phan ka convince pen laso nang pa support dun pen pulu tangte itum autonomous state kilong un ajakong duta hai ba unji pula so hof bang itum ningchi bisinang first bang ke lapen leader of an confidence bisinang palam bang si nilike labang si ke appeal dun ka approach dun lapen okhil goi tum alam bang ke lake okhil goi fanili dusmon dagali okhil goi afan hemprek alam ningje det posi counter galista hemprek alam ningje det pot nangli ladak ke support ke chuen phan nangli natok nang klemri nangli ladak pajumesian alam ka ningje rat phan pacharde prap penle laso isu ki chuni gali reality ki pa chunje long nangli ko ana contribution doma nili tum non ating bangke nangli contribution ave pinlang po alam se ipo ahla mela MLA Okhil Gogoi alang li Article 244A implementation nang kache dondo na bangke nang lihin penta kurwang thuket si pajer welcome bonta alang li rara thengno ningje chopchera asai ke pachun je phan alang li ke assembly along MLA pena pose assembly along lam kan ningje du na jakong matela bang sawar sai ke do bang phopot si asai bang si claim ason te pusin nang lihin pen bangke ka criticize dun lapuik lagadi ka against kali hemprek alam kipu bangke alang li jitu kaning je pen bangke nili welcome po sipuge chube nang li tu along tin lang ta nang li welcome po sita nang li ke ki damtang ke nang li Karbinglong pa hemprek alam be ki claim pon na hokta welang polam si po speech long se lang li pichot mati chok lapen nang li phan labang so abang phu down la social media long penangan nang li phan akoy nang kar bok pen isia video viral lo labang so video viral abang phu non mat amen ni li pang thek thelang penang ri lo alang li nang li phan isia akoy do thulang nang li phan apo rong asora phan nang chong thui wat nang ni lo pusi nang li phan akoy nang kipi lasi nang li hin pen ko pisi pu po nang li rara phan ko pilo lam klar ping tum ka nili kachong thui pu lote masabo alang tum nang ki anojor pe nang ki lang ta hai sita nili ke matha bangke student livelihood pen le lang dam pusnon student livelihood ta nili 3 years continue nili dilhian lahe puthak ke claim dam phan autonomous state alam pen lape hola sud congress atum a government sidulo hola sud nili pinangan ke claim pondo sita nili ki thekdam long ke ladaka bangke isi ajakong pen kali autonomous state ke pachun bangke nili inwet political ini claim inang polote nili personal le claimaret pustala ke inut bahini bang thom bang pli pen sita labang chok det tai lagi la so organization la pusi dam bompo sita me
ahok ahak pacunang pulote la bangke ajakong nang o laso a feelings ki do pen bangke nili theklong lo karbiang long ta ili tumalong prungjam son student life ahut nili ki theklong lo mentuni dimasa pen a clash do mentuni ke rengma tumpen itum tribal langbong emong tribal langbong ta mane jijik jam la pe tumalam big brother sa tumalam bang pinangan la tuma arlo bang negative ka camping autonomous state long lo te pu non tribal atung lipu itum phanang plung fit ta hai pu la so negative bang bahari isi create do lasi laso puthak pen isima thalo la kaduk kawe akhe phan lam klar pinai pinige jongsi mentune lada isi situation hinodak mentune jongkar soikya alam stame karbi phansi puchot abhijit pen nilupol phansi dame only karbi phansi puchot pulo tangte halada ke karbi phansi nongno ge jo chot sita dak ki tumlong ahok ahak ki duge mamalo pulote kapre akhaida do pulote karbiang long a isu abangke itum det karbi det lekening je nahi kali itum det a isu pulote chok chedet a isu sita bang kapre akhai tribal akhai tumta me imithang adim lo pu nang chirai du nahi laso pot si hula bangke ilitum klem ponang po isivet umbrella long itum hempre ka phan ke pakroi pona phan karbiang long a isu apu tha kadu ke pache dona phai itum klem ponai lason sini matha lapen jong si aku ahok ahak langdam lo pulo tangte ki klem tanga kam man sini ligipu je itum hala swadim long ka chong thui ma kalima kalang ma bangke nili ahok lo ke ase do bomota cpiml ban support lo cpiml na platform be latunda claim lo sita me cpiml la platform ben pini bolote ko son lo pu bangke nili holo sota pulo cpiml la platform ben pini long ke karbeng long ilitum movement kang thurja phanle punon ba ahok lam sin nili pu movement kang thur non da claim bom tum dolang ladang nei punun thaibe pini movement arule claim bosita me holo so chatai ben itum kilong dam unji achievement kilong dam unji a level kwalo itum damun po hala so phan bangke mithang aja ko ma panta I mithang ka chichini simi pulo tangte nangli hala so dimpen pulote lake rat afan isi division hai ke thak nang nakpo division krai pola so dimlong aja kong bangke ili tumhan ko nama kilong nai dim bangke long le detpo lasi non isi ka approach bangke ka chong thui pukale junudak tai sa alangli awarding bangke lake alangli si mathal hai lapen la sonsi rat atumta matha ta hai mine sitame hemprek kilong nai pulo tangte towar bang si rinang po koloso atowar pensi ilitum hemprek longi ma pini ahok alam nili than kangtung bangala lo pini situation e pilo situation based lang dunang ko pini situation ke sopta talks long sigi doang se isi langdam lo pulo tangte karbeng long ta song trok atum ke government ben talks long si dobom lo chunet elang pustame ba di masa song tum stame talk song si dobom lo ba langdam lo itum neighboring state long strong lo NSN IM tum ke sa people lo pulo te government ben talk si dobom la tum ta ba non son alpha tum si dame pini bangke la tum ta mentuni ke talk sa aning ke hangalam chima tha bom mat lang nang paklang bom lo pulo dang te government ben chingki bom hot pini along tina movement all India da nang li lang tha all India da lang tha pulo dang te sop ta government ben chingki bom chi than bom along si do lasi non itumta kaching ki ka chi than a situation hot kaching ki ka chi than a situation hot jong si itum chingki chi than unde dialogue pidunde pulo tangte apor ke nang lit plotji lasi la so kaching ki ka chi than hot ke ne mithang ego ne personal a ego ne personal kachi pathe pen ne personal ne majugalam da kroikri pupen bangke kheiban palos nang ni lasi nili kai mat leader do longwer nai pukamatha pulo tangte ituma hempre ka phana aham pardui lasi nili first bangke nili mithanga ego chibi koksi nili ajanon hempre ka phan pulo tangte non talks kido nai pulo tangte tebok het na bangke government to government aphan si convince dang poposi Dr. Tuliram Ronghangke lapui hi nanat alangli Karbing Long Autonomous Council lo alangli hemprek alam ningje ver lo lapen chief minister along sidame alangli close pig lo laso pa convince pen pulo dangte central government along kaching kidam kachi thanda ma pan bangke isi ake joy lape akichun un atowar ke lahin lo pusi nili ki theklong an nojor ke hala suating ben sinili claim lo lasi rat atum sitame da confused nang ne non bangke athe non a situation nu jong si papludun pulote another kwana ningkan bone aku ilitum dam lipo lasi la sobang paplud nang ne lasi kachong thui kali lo nili ke hemprek ning ke hang posi non sitame
alang litum long ki claim dun bangke niligila so teng pensi ka bisas ka belief la pen claim bo ma posinili la so ka bor i ke do bo ma joini si pini MLA tame asit isi van det lo mati lai ke constitution long amendment kurinang sta van det lo mati assembly long papas nang sta van det lo nahok to than thepin sta van det lo la so na jak kong pulo tangte ituma phan isi ben van pulo te autonomous state kate bokhet ke long long ji po bang sinili matha choro lo nalihin pen lam paklar pon pot la pen kipa jutsi nangli phaneson alam kar juthukang tum na lo nangli phan jongsi nangli pas jongsi nangli kedam tang alam pen jongsi nang lang dam pulutang te nangli dihui si intang kring kar bilo charlia songlong ndo song japo la pen pom het nangli metang ta chathan lo CPI mel phan sen nangli support pulo CPI mel long lo la pen nangli nona mat ki khibom ke hills people's cultural forum SPCF long stamina nangli non mei phu dobom la pena sapso nang li touch pon no pamo nang li piposi SPCF long sikame kanto ko bi akhe pangrum pet penang li ke klembo mala salam the la pen nor bang ke nang li ruling government mate bharatiya janata party long sin non bang ke nang li spokesperson mate nang li BJP long sin non bang ke chipok dum la si hala bang so bang phu la pen penang ana tum ta ke than no kok ti nang li phan song chelar boy party chelar boy methangale phan si ke claim methangale phana jone si party ke chelar la puson si nang ki pula sinang li phana koi bang la lo Laichan Engleng a son son amunit do u ajok si karbiang long la son ding haklu si nang li phan nang ki pu la si jong si lang dam pula tang te nang li stame isi aport pen ke penangan khe jone nang struggle la ke nang li hem kang sam stame ke che thap long ve ka bang phulo nang li ta la si a hok pet pen Laichan Engleng pu abang phu Karbia society pan contribution awe pin ma lapen me thangale pan si party chelar hoi ma manang li ason son amune du o joni si li tuma karbiang long bang la pudding hak jak ma po nang li pc la sa puthak than ingtung la bangke apor si than bo he la pen la ke accept nang ko i pipot ma la sonalam le langdam pulote jai Kathar ta first ke lata party ke pilo independent si thurlo la so pen ke alang li 6 schedule pu implementation committee মানে 24 plus polong se alang lita dolo la so pen HSDC long dolo HSDC long pen si ako aphi dam thu si APHLC seng lo matidi la se party ke chilara lam bangke alang li si kyong lo ni penta mothe ne bangke party bang ni li ke chilar boy pa belang ni li aprang ta CPIML long do ke ni li KSA leader matidi la se ada ke ni li fully claim lo ni li wholeheartedly claim ta ni li die hard pen si claim lo un ana ja kong pen bangke sita ni non BJP long wangdet pen ni ya kaprek a party long ke ni members thang ta bela sita isi alam lo la so dim long bangke isi appoint ili tum ke matha nahi akinang sot bangke contribution kwan si khai phan ma do ma abima bangke la ke nili do opu nili chipu pe sita me nili ke matha dun ke parsik nei alam bangke non ituma akarbiang long long ituma karbiang long long bangke karbi phan bangke aporisi hot bisi ko 2005 alompen 2005 alompen up to 2015 level an laso lomote ilitum bang kaprek akhaipen ilitum chiphola kachi bhong alampen kopini extremist alammen sila tum pathe mentuni ke UPDS pen mane DSD alamda mentuni ningje mentuni ke KNLF ba KPLT pen bala rengma organization arlo organization to alam benta ku sitame last paper media long kiwang bangke karbi pen mantune dimasa pupo karbi pen kuki pupo kiari huta lason karbi pen rengma pulason si news bang detiti lapen hola so hut nilima thalo itum gef student level ta itum da kwan ma closeness ki dosut kom lo amase aphi theklong lo lapu galilo la bangke close bang wanang po closeness wan lo te isi bangke la tuma problem do ta hai la tumta itum bhansi la tum en lab lo bo claim lab lo bo putai same open discussion do kok lo polote la tumta ituma kisung alam chini po hala tuma kisung alam da itum chini po la si ilitum first bangke itum la so kisung alam ultimately ko people lo itum le pionji pusta first bangke autonomous state long nang la sinili ka convince bangke la lo first autonomous state long le pulote aru le la da kaprek a hormu le hang pusta long le lo la si first itum number 1 bangke autonomous state of an united sina autonomous state of an united claim dead lo pulo tangte chingrum thek dead lo pulo tangte la so autonomous state long dead api copy pc tum
angbong a right amokha tum chingwai ma bangke lake apor hui tum ke chingwai apor dui sta first bangke Indian constitution article 244 a ateng pen ili tuma phanang thik pidolo sita hala sodim long unirek polote only carbidet kidam mena chokche halada carbidet a chokche ladak tribal da doni even un polote tum non tribal atuma phanta autonomous state up for fansi tum paningi ponu nei hala so akemata hala so akemang hala so apot ateng pensi unon une non thek non sitame labang itum dorkar lo lasi itum ma thanang po first peace donang langanta peace pulo tang de pipo se peace ma bangke ajat ta negotiation ati bulalong wanlote problem do ana mokhata kaching wai pensi pachunun po hala so kaching wai along si solution dak lang po hala so chingwai hosi ituma komjuri ituma kopi ma kenang sot hala dak si klang po lasi hala so ateng pensi iligi bange pangrum nang po sita khe aphan a contribution aphan bangke lata isi a contribution sab obake badun po isi aja kong po ason si nilihin pen bange ke matha ponglo chok churu laki hai nangli sai du angbong pen pusitami nili nangli phan nang kahumri pen nang dapor nang ka chipi thek apor nangli phan churu pik lo athema langdam nang non malom kar beng long long dak jasemet bangke political party APSLC la pen BJP long ka paok don la pen penang an alam ki ke klang dolo en non heb jong APSLC long pen ada kong Rongpi pen chenglok Rita Kram sapi pen chenglok Istafan pen chenglok alang litum BJP long ka paok don alam pen penang an hur ke chup si punang kok po lam ka pangjar dolo la pen non heb jong foundation day hut MLO khel gogoi ke bang alam pen penang an ladak sitame pamu het pen ki pu article 244 implementation penang litum BJP pen pusitame okhel gogoi phan nang litum criticize dun poson si punang kok po criticize dun lo PSLC ke kloya rata bang ke okhel gogoi ke eli tuma phan support la piposila phan nang litum hotur chi birun rong na puson penang an non malom social media long isi hur kacho dut lason si ilitum ke thek ponong dolo lasi non ilitum ke lang nang ji bang ke ilitum karbiang long long ja samet bang ya kaching thura culture punon ajat ahin pen pusitame non son pam het pen article 244a komasi aning ke hang helang lasi ahok kalam bang ke lalo ke palong log je phana bidi dang de tum long kupisi ke dulo mate tum kupi koson abidi pen si ilitum ka che palong pon po pamu het nang li sitame paklang pon lo hili kaman pen pusitame che song pen si hemprek ke long un po pusi hala so che song no alang le tuma phanta churu nang ji alang le tum vi phik pen selang le tum che song no te pon sitame labang so hemprek long un edet ason si le tum non ta ke thek pon long dolo development wan lo alang le tuma phanta churu nang ji la pen karbiang long long di hui si state long jong silang dam pro tang te kang kir ajak kiding nei nei a bon kol pro tang te dakar beng long long si dolo rel blocket pen cheng lo kaprek ka che song do piglo sitame kon nat ne ke ilitum kile dam de ke phodam de ala se ka chelang la thon ke ruri a thon ke phophelang po abisarason thak thak si hem prek ke hang ta kon ani a thon ke phodam de dolang ma poilitum charju me me lasela bangso kon na se a thon ke ro dam ji mala bang ke ingsam jin pen kaching wai along si ajatalam ta nangklang po la penili tum jong si pupu lam ka che pangjar ka che sorsar pen bang jong si solution bang te che sorsar na sitame ka che sorsar long pen ke solution bang bi pukela ke baduta chini lo ron pen ke la ke akana hok si litum kaita thek long lo la si ka kita kar beng long long kupi abirta si ke jab bomma la pen kar beng long a phan akenang sa birta nili kai kita wan pi bom ji la si nili pini ka chingi ka chithan engton pon po te bon se tame ke pajut si nang lihin pen karbiat rata phan kupi abirta si nang lihin pen non aku pali thain to nili aprang si nili kaching honnai ninge chithinai ke ilitum anibang ta kam chuklem pen kachong dat pen chenglo ilitum hema kam chiklem atum laso according je to manili kachong nili kang tung la hendo ilitum ke ha ASDC CPIML ahut pen stami wrong along ke duk det atum si sikai sisi sikai hini pen sikap hona pharoi sinon ahajar non sitame chongdat chol atum si maximum hempre kamen la pen khailong ria farman polo te kachirung dun pen chenglok angton du lasini non isigi pudun kangtung lalo nangli tum sitame mun thidun pakka pen kachini pame kaje phan athini non APHLC phanili jai kathar kija pon phanili isi punang ko kadimba pilo jai kathar ke isi ke jakas hu talks dulo talks bang ke agreement ave pin mo pe tum chi than lo ASD song be tum ta MOS 1 lo sitami jai kathar a talks bang ke itung ge zero guti itum la son si thek long rong la result bang zero lo la ke
anu ga prekhan koidam dira jai kathara failure poitum pume lasi non jai kathara hempre ke hang nili ki chichar bangke rat tum ningoi lak tai mine sanili ka chichara bang non nili ke theklong bang ke ko pisi theklong ma pulo tangte nili ke alangli ke central level long ta hempre ke hang theklong le state level along ta hempre ke hang dam pu theklong le lapen dc level along anda nili theklong le alangli ke nani speech ki pialong nani meeting long lason along se hempre khang chot lasi lason pulo tangte nangli tuma tangka maha ka chirung duna bangke la meeting ki pachu na phansi tangka maha ka chirung chot po lasi nangli tumta ningchi binon hempre ki hang aphan ke palong de jia phan bangke mohet nangli puson lo towar kiri towar bang kolo so towar ma pulo te hinia towar itum klemet lo non isia towar bangke government pen kaching ki pen ki pachun jia phan itum kabor idun aphan ke los kali pusini li choning rikang tung asi ning dake ning cipa thinang ne ning cipa oinang ne lapen karbiang long arada tum thek sersar anu tinda chini harong a level tumanda thek sersar lapen hemprek a experience bangke nilidak difugido ko anma ka chini bangke hurong aso tum si anso si ka chini rong long kido nilida rong asorpot harong kido hutsi anso si ka chini do asi hemprek hang arada tum kadu ko betai ning ka ching sampen kaching kisiroi pen kaching hon pen la jong si tum hempre ka phan ai ning hang rap petlo plote la pen konani ki chok nam de long ki pakeng du na bangke komani han pakeng dat seta ning oi e pini alangli nili phanang ka ning je pusa nili bangke welcome lo alangli la sonang sai sona pidun tu thek pot alangli phanda churu lo lasi kadu ka vestami ke thek re ke thek ding atum punon song iklem atum punon individual punon hempre ka phan alam along pen bangke itum open discussion pen si pachun nai pusini like kadu goi phana chuning ripon churu la ke hai pini la bangso ka chingki ke than eng ton pon kok po te bon sitame efson alam pinpur pon kang tum na lo BJP ke kroi araratum alam the pen jong si ilitum ningje la pen langdam pulo tang te non hab jong nang li sitame alam the paklang lo itum asam long ingtang kring a politician wanchot kali national along itum India data long jong si ingtang kring politician ang bong pen pulo tang te CEM Dr. Tuliram Rong hang amenta matalang lita inut lo lapen non state long mateli to asam long chief minister Himanta Biswa Sarma pen ke isi close task do penangana tumpulo opposition atumpulo ATM busi alang depan akoy arbok lo sitame BJP ke kroy araratum alam thepenong silang dam pulo tangte abjat penon alang li chief minister pen la an adung alang li alam ke parju thek close task ka che wan thek tala tai si thek atum si thek la pen aja kong abang Putin along ave palam theta lang dam me la pen kedam tang MP election hot sitame dakar biang long not chot kali state long chot kali out of Assam long talang ni penangan dim campaign ni litum ke thek pon long dam to la pen jong si central government jong si lang dam pulo tangte Himanta Biswa Sarma pen alang litum tai si close task mate alang li tai nut ing tang kring politician lo la si jong si lang dam pulo tangte isi pamo head pen triple engine puta putiti lo nang litum ke thom long ta central government long state government long karbiang long ta ing tang kring abang pupusi pulo bang alang li phan klem klepin pake baduta pu un klem derap an bang ke klem pusi punang ji la si BJP ke kroy arat atum alam thepen langdam lindam pulo tangte alang li hin pen si hemprek bang ke wan unji palam the sinang li hin pen tar lam the chepaklang pon lo la si karbiang long akar I akemang ko an komentu si chunjima koma leadership pen si chunjima la bang keli tuma phan apor si than po tangte pini ke chingki ke than bang lan se eng ton pon kok po NE karbi live kelang arat dona phan sitame kurbang thu pajirek lo kurbang to